Ovo predavanje upoznaje polaznike i polaznice da je izgradnja mira obaveza svakog vjernika, te predstavlja jedan vid služenja Bogu. Pronalazak mira u sebi, mira s Bogom i mira s drugim ljudima sadržan je u poznatom muslimanskom pozdravu Esselamu alejkum, što znači mir s vama. Predavačica nas nadalje upoznaje i sa osnovnim principima koje kao obaveze vjernika direktno povezuje sa izgradnjom mira. Oprost, pomirenje, suživot i dijalog su dakle samo neki od principa na kojima počivaju mnoge vjere, pa tako i islam. Različitost je naročito važna da bude prihvaćena među vjernicima jer je različitost po islamu Božje htjenje. Na kraju predavačica upozorava polaznike i polaznice na izazove kojim su u modernom društvu svi svakodnevno izloženi, te poziva polaznike i polaznice da i oni doprinesu izgradnji mira riječima. Svaki put kad se suprotstavimo predrasudi i poticaju na mržnju, tada smo važan faktor u izgradnji mira.